घर का तो सभी कुछ लॉस हो गया, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्यूमेंट से लेके अपना परिवार तक मतलब सब लॉस में ही हम। और कैश पैसा था वो भी नहीं रहा। उसके बाद में तो हमारा परिवार का जो फैमिली हमारे साथ का 3 था, उसमें भी हमारा बच्चा का जैसे तैसे हम बारिश के मतलब पानी से जैसे तैसे पकड़ा, वो भी हमारा हाथ से छूट गया था, लेकिन वाइफ को हम पकड़ने नहीं सका। कितना बजे बात ये घटना आपको La jandon kumbasi tiyo tam ka jing sile umsaw hapo ka chala asam. Henry ka hadu menta kampat rangat lut. Ka jing yap jong kibriu namar ka jing sile Kalakiu siya ka prapu kanday ngut. Pat arngut ki bedang yap thamay hapo ka Siwa Sagar Batha Gola Ghat District. Tela da pikwa bantip kamnia sa ngapi kana ka video hadu banakut. Wat kalian ban share, like, ban subscribe kum jo ya kana ka channel. Kenang mapinyo iki news update ki ban sawan. Chief Minister jong kejala Asam Himanta Biswa Sarma ula lecir juri mardor. Dalade ha kasngi baar sya kisnong pan bica bat palasani. Kibadon ha Siwa Sagar District. Bat ban pensyai bat ban kmi ya kecing kelon ki ying kisem. Bat kajing julor. Kimar kimata jong ki pajba. Kibasyong ha kite kisnong. Chief Minister ula lej ban syamar kemat bat kilong ying longsem. Kibalasya rong ya ki ying ha ka umsaw. Bat kilhab ban Perry Syakiri live cam. Ulas ngabni ya kajing terwa bat kajing bau pajba ulai kendu kamtam ha kot kakia. Ka umdi bat kajing kerdu kabam. Namar kajing sile kalara lut ya kajing don jing Wat ya kajing tung jing tebru. Ula betha ya ki bor penya distrik ban penbiang mardor ya ki marba mardi ki dawai dasin. Bat ka umdi ka bakhuj Syakiri live cam. Ki badon ha Siwa Sagar klemda inodin ya uweiru unong pang. Chief Minister ulah penskem baka Sorkar Asam kalabu da kapelan kabakerpang na benta ban siu bai julor bat bantai biang ya ki ying sem bat ki infrastruktur ki bela penpaj dah kena ka cing sile gawa ha kena ka samoi slap. Hey, pala doon sa sabore.